Ninkethi nkatho na nchune mutegeri bwega nuntubwa kuona kanya kugwatanira na unikire Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA. Tukianjiria Nteto chietu wandiki ba Nteto amwe na ateteri bakioto kuma kiri ikundi mwanya mwanya ibejete amwe na kwewa moritani kuma kiri ruangi rwa thirikari nene moritani jegi uthondeki bwa budget na kinya uria kina kia thirikari kibatere gukinyanirwa. Samuel Gaishma gatumenyithie nkuruke. Mwena kwigwa uthondeki na utumiri bwa bajeti boigagwa buri mutaratara wa mwanka mugima Kenya baingi batire na umenyo bubu na bamiaragiria mweri wa Thaa gaki rirajigagwa ikithomwa igitumi giku arakiama ge guchunko na manto megie budget kia International Budget Partnership kiruthite urutani kiri andiki ba Nteto amwe na athingatiri ba haki cia gikatiba urutani burabuka batethia kwithiranagia ripoti ikonie budget burako baterie. Siku ya leo tumekuwa na masomo ambao tumehusisha journalists na budget champions tukiwaelimisha juu ya budget. Tuliona ya kwamba journalists wako na space kubwa ama wanaweza eneza hii elimu kwa watu wengi, kwa sababu wakati wanachapisha kwa magazeti ama wakati wanaenda kwa redio ni kitu ya maana sana ama muhimu ambacho mwananchi anaweza kusomeshwa na kuelewa. Kuringana na Wamboi kuri na ubatu bwa Kenya kwigwa bari na umenyo bwa mitaratara ya uthondeki na utumiri bwa budget. Wakati tunatoa ushuru ni vizuri pia tunaona hii ushuru inafanya kazi gani kwa nchi yetu. Tunataka kuona better service delivery. Mama ambaye ako kwa kijiji angetaka kuingia kwa hospitali na anapata daktari na pia anapata madawa. Mtoto ambaye anasoma masomo kwa shule ya chekechea pia huyo anataka kwenda na apate mwalimu, apate kila kitu ambacho anahitaji ndio aweze kusoma vizuri. Kwa hivyo ni vizuri sana kama kila mtu angeelewa ya kwamba budget na pesa ambayo anatoa ni ya maana kwa life yake, ndio aweze kushikilia na kuangalia ni vipi anaweza changia ndio maendeleo ifike kwake. Baraba itigite urutani bobo ibaugite kiguni kirabonete kumania nabu. Tumeweza kusoma mambo mengi. Sikuwa najua mengi kuhusiana na budget process. Sikuwa nimejua kwamba the government budget has a calendar. Ni leo nimejua the budget it has a calendar na ina end around the year. Sikuwa nimejua kuhusu quarterly reports, lakini siku ya leo I want to appreciate the organizers. Mambo ya budget tumesoma sana siku ya leo, na mimi kama budget champion ambaye ni mama ambaye ana advocate nimelani ya kwamba I need to have data ama facts are right in my fingertips ndio nikaweze kufanya advocacy ambayo ni sawa, kwa maana najua ama nasimamia na watetea wa mama na watetea wale ambao ni vulnerable and the marginalized, na ndio kwa nikaweze kukagua ama kuinteract na hizo budgets documents wakati wa public participation. Na hii mambo ambayo nimesoma I'll trickle it down to my fellow colleagues ama fellow champions huko mashinani. Nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishma. Nkuruki ya nja 50 iria nyomba ciao ciaire nyuma ya kira kierekanaga ni mutano mwe wa chimuntirie mwanki bakumenana na nyina uria wakomborete mwe ya nyomba iu iguru ria kumenanira chiringi ngiri 10 thirikari ya kaunti ya Meru ni kinyite ntere ukienda kweja na utethio bwento begitumi kiri imwe cianja ije. Nde oni katoya tobwekira moyo tobwera ke manto yonde itolela se murungu na nkabwera ngavaneto wingo ibo komenya na twendete tebuo bote komenya manto yare ya karekire kinyambere mbera ngavana na ndingire thimo wengwa amboria anata mutwate kuendelea ndamwira kinana kinaike karikite ende kumani abo ibo kuona mami eto ateko mama atoreria loito ana tuto akonanga tutekurewa impio twabera ito twana re twamwira twana ito kurewa impio twero endie ni mbiringeti bote umiona akobwethia kana atabwethia mbiringeti 90 na mitutu kwa nyomba ndari 25 na ningirengi wao tukwalile tona kinyano bwene nyote ubatu bwa mbeza tuma
iko kwenda kinya bona no kintu kyo kwenda nyumba ntwange ontukorete kinyo komborete na kibira ni bubange bakona okindogo twatanire nonto ithine antu bonde ni tukuiba nyeke mama nonto bwa kuturikana mutuate na kutureta msanda wana wote kawaida tuende tububa towere turubona na tuibwa ngoro sasa ridhika sana. Kagitenio kau thirikari ya kaunti ya Meru ni uritwe kwigika na gukiria biewa bia mbeu mbithi kienda kubatetheria kiri gukiria moturo jao ja ntuko cia rojo bubu buririkana bukabatetheria kinya kumagaruka kiri utumiri bwa mbogita na ndawa cia mithega amwe na kinya mitugo ingi ira yombikia kwinyangia uturo bwao. Marion Karugi atumenyithia ya njira imwe ya utira nduki mbithi ni ciatholete buru na witonye miang'oni ya kinthiguru muno kiri utumiri mwa ndawa cia mbogita atongeria mwanya ni bakuria thirikari ya kaunti ya Meru utira ni bakonokia nduki mbithi na ukirie obira batharimi nabio ni kenda ukirie muturire yo bakiaria kiathone kyo ruori boy ukuria muyuthi umwe na rietwa Masekendi kuma Maua Nyasa kaunti yumbo tutethia na studio ira imba kwithira very equipped na ina kinya producer kenda at least ana baraba yetu baina talent cio ntuitona nthingi na inya nthe weye tu ya Kenya ntu baraba ina support na bauthetherwa bakirita ndwimbo cio na ndwimbo ira cia bandika kiromba thirikari ya county nirikane andiki ba mauku no ntu andiki ba mauku ke Meru county twithira twi very few lakini kiwiki wakira kite competition so kiromba thirikari yetu tutetheri batu andiki ba mauku batuikire inya industry in Meru County ira tukombo semani yandiki ba mauku twakurita yewa bietu ni okaita karasi ari kinyabo bauretwe ni Pedro Bariri thokire nabo na utira ni bo batetheria ukirie wa birabe nabio nikenda bantu baitumikire muongo tukoromba aciari baraba ina bathirite cukuru babatethie kugwatana na baraba na talent ta kinamasi no tugutata na au nturende okiuga gote kuona ngugi untu butumba gutethia lakini okagwata na baraba ina talent na bukorania amwe talent ira akumira yakona kinya capital ya gutoma wethere kuokio na mbaca ciaku na bangi baraba kumya baina talent bona inya tongeria boibo support antu baraba ina youth baina talent bakaumba kwethira bakiwirirwa kukuria talent ira cio na ukira na witoria kire antu batina ibo kwa hivyo ni birankuromba kankubaira nonto ya mutongeria itwetete kwiyana njira nyingi muno cia bratumba wakikisha tukumenya talent iriku youth wenzetu bena cio na mubaire itweyete obatethia na njira ya kubuithia micemanio ya talent search kenda tumenya kuona kethira imona fulani kana imuntu fulani muyuthi fulani atharimi na into kiriku muthia ni batarite nduke mbithi uciabania na ikundi bibie bira biomba kwangaratania uturobo na buru bekire muno kithomo nonto nionkake njira ira yomba ukire muturire yo na bakantu bakwirirwa ni muongo can encourage my fellow young youth ni basiomina kuthoma batasikumania mantu ya nthiguru ya kunywa bangi kumakenda wase kulebya na mantu ange yateagirite kenda bambo kinyantu ya nkinyite tukwendika renji ana baraba bantu kichaba masi batigana mantu ya orevi na mantu ya ndawa cia kubathukia baritangugi ira chomba kubatethia na bakathera barantu ba fainda na arua na ntukuira inge ciejete nkiripotera Weru weekend kuma Maua Betao Marion Karugi wa KINYUA. Tugita na mbere na Nteto ingi na ndi speaker wa county ya Thaa niwe John Babu na atariritie ati thirikari unirikitie gutenga milioni 60 kienda kuthirikiria waki bwa mbunge ya county ubaritariria niyo mbunge yake ira mwankira nandi ithairwa yaki na mabati na kwabwira muno ukeja kwithirwa ikathithwa bubu gakienda gwitithia gitio kiayo. Kulingana na spika wa mbunge ya kaunti ya Thaa Mheshimiwa John Babu ni ati tayari thirikari nirikitie gutenga milioni 60 cia kuthirikiria wako kwa mbunge ya kaunti ino Sembure twahugire nwe tubirio kathwana nyamu na mbiritie 2013 rali spika ekirwa siasa gwatwikete akwa EACC BMP lakini kwa hali na mali bajeti ino tukwambiria Julai nwa yakirwe kwekare atekanate na twigire twina chambers cietu cia assembly akathwana na hiyo tutasimamia na tutahakikisha kwamba imejengwa. MC wa Gamba-Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'araki wa Tambaru Ntobo araki arieno atheretie wandia Gamba-Ng'ombe ni thiritwe itayaniritu wakagita into kimwe we are not less people than any other people we are not ti wote wetie Thaa by mistake tuli Thaa no tutio huku ni kwetu
na mpaka sasa tuheshimiwe pia. Tupe municipality akathoa leo yanke nyoka municipality akathoa na hii municipality agitokugurugurete baba ino china nyuma chionde. Lakini ndio tunaambia kwa riri ati tujage mabuku barabara tukatambia cheto kenda tutikana de kwa gya manyamwera madiko. It is very unfortunate. Shame koterere ara ye kurutwa kurukirona speaking kumwona yekamwira mati matadi memekire thokoniera itumirite 127 million waka. Wanatoka tara chuma wa chuma. Ebati kwa ebati. Na imabati makirwe na amu athuri ukari wende na ntu bagakara kuba kenda giat. Kure kuruka inaga. Imambura makuringirira muthia mututigi Wilfred Mugambi ntorania mutino muthenya kwemthi mambura marama kuimba imbere twintongore kathumba ario mujumbo Tharaka Gitonga Murugara rukirie budget yari na biuria bingi muno na bire wone ende tuyantu baugie bero bukare ogoti muno bukarutha bubu ngi lakini mwira gintu kimwe budget ine thiete kuninta imbecha kire thirikari kagita Tharaka wetia kagita Tharaka nithi wetia ikagita katwina kwendi uku. Now we will not go begging. We are going to demand what is rightfully due to the people of Tharaka, Igamba Ng'ombe, Chuka, Mara, Tharaka Nithi County. Mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngowa Mwindu akirikithia na mibango nkutho ya gukiria Gamba Ng'ombe. Gamba Ng'ombe either etuike constituency yaragirwe ta constituency keringalwe na Tharaka na chia Tharaka chiaragirwe nonto utimbo kulikana Gamba Ng'ombe riomo ni tofauti na gokungi akathwa na municipality nothing toga Kinyamura county nituike county and quarter ikathwa na nothing. Lazima turundi tena ita tokara na MCA wenu na MP wenu tochoke tumenye Gamba Ng'ombe titababange ibaradi kwa kauli moja waokerwe na kwa vyovyote vile bakinyaba kinyite ikagitani wakukire siasa Susan atareretie affirmative action ndaburiende mukogukia mwekorekiaga titonganga ruko uchurubu ya kuganda ndambire tembethi yakwa bwega bwaba bware makie bwakunda gita baba kunywa bomweria banywe twakinyara bukamenya nakae Meru County nitiraugire ni mama wakinyoba uga ni mama abotana wonga bio ora harwagira gitikia mujumbo Tharaka kiri kithurano ikuruku Mheshimiwa Kabishani no akitumira kagita gaka kuririkania tongoria ba county ya Tharaka Nithi kuigwa bena orumwe kiri urutingo gibwao inakuja kwa watu wa Tharaka Nithi anto baba kawata na njano kwa tawombeka baka dio bisini sionde twakatutwe kwa kanti go sionde abu boti kwenda ogubiwe kwa gibunka na ka mwana wetu orokenda gite orokenda gwetia bweguru muthari meni etie no kabio bokariata moto tigi Mugambi akaririkano na nkoro ya gukiria mugongo nkiripotera oru weekend kumantorania mutino Beto wa Paul gwa kabithe Katho che mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira Weru Thaa Mugwanja nchokerete nyume kagitati kuraja na Nteto nkurukio kebebe mutambo Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani hapo? Hebu meza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru
FM. Unundune ija Weru. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Pega sana mutegeri gwetana mbere kurumira Nteto chitu tugichokera kimegike kiri uri daktari mwekururo rekitie kwithirwa ke omwana na gutarwa urabatere kwimenyera kana kumenyerwa kiri bime bya mbere bitantatu gutigira ari na ugima bobwega muno ugima ba mathugania. Tukiendelea na mathomo metu ma uria daktari emunde tukathoma kithomo gukonia umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana na ino nio twitaga postnatal care. Umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana bwambagiria woriorera mwana arikia kuma bukaendelea mwanka rira akegwa athiria biumia bithanthatu nyuma ya kugia na mwana. Kwa hiyo period tuga postnatal na inuria umenye bwo muthe bwejaga kagitagaku butwetaga postnatal care. Period ya 6 weeks demono yongereke ukaya kwithira mwekuru akugia na mwana na ena problems enacho pengine operation kilonda gitirora bwega kana pengine kwithina ari nacio na still bime bithanthatu bikuthira na still na thina in postnatal care no yendere kinya up to 3 months. Itujerea mwekuru na mwana nega gwe na ira twitaga antenatal care. Na also mwekuru mbere atiragia na mwana kwina ira twitaga prenatal care. Dato wena tukwaria mantuma postnatal care ni continuation tu ya umenyeri bwo mwekuru ewe nabu kumana ndira ambirie mbere atiragia na mwana mwanka ira ari nanda na endelea arika kuya nanda ku umenyeri bwo tuweta postnatal care, a continuation of the care. Ibora endelea in postnatal care tuwa tukimenyera mwekuru na mwana ariome ya mwekuru. Kwa hiyo postnatal care ni umenyeri bwa mwekuru na mwana arikia guchiarwa. Imbi nonto umenyeri bwa mwekuru arikia kuya na mwana bwita kwa borio. Itwije ramwekuru arikia kuya na mwana omba kwigwa athi through normal delivery labor agia na mwana njira kawaida kana omba kwigwa akiruthirwa operation. Na riragia na mwana njira ya kawaida omba kwigwa atemetwe ira twita episiotomy kana omba kwigwa atambukete rira mwana akiwa tuka ku sustain tears da ikewe kinindi agwakiwa ikendekana atumwa na omba kurigeria that bleeding. Na rira mwekuru arikia kugia na mwana
na bwirite gukara cibitari mwanka okay normal delivery to at least ntuwimwe, that is 24 hours. Negwere nkuruki ya 24 hours ukaya kwena any complications either ari nacho kuma mbere ni mbere atia yana riru ari nanda kandi riru akoyana mwana kutuka kuyana complications no akare more than the 24 hours. Lakini ukaya kwithirwa atina any complication after normal delivery no enuke after 24 hours riru akathingatirwa later as per the schedule ira tukura tukiariria ya postnatal care. Katho cha mwanya kirigo mutegeri kuona kanya kugwatanira na woni kiri Weru Thaa Mugwanja ntuko ya narua itanambire gukenera mipango ya Weru TV kwendereka gitaga kega woni betagwa NTINYARI KINYUA.